Kada je policija stigla na imanje koje se zvalo Brdo Anđela, tamo su pronašli sve osim anđela i Boga. Prvo što su pronašli zapravo bile su žene, još uvek žive. Zaključane, izmučene, preplašene i toliko istrpljene da je bilo jasno da se iza tih zidova nije događala obična stvar i da to nije bio običan bordel, nego nešto mnogo gore. A onda sve te žene počele su da pokazuju na zemlju. A tamo, ispod utabane zemlje, počela je da izvire istina o sestrama Gonzales, ženama koje će Meksiko zapamtiti kao Las Poquianchis. Za njihovu mrežu kasnije se vezivalo više od 90 žrtava. Neki su govorili i o broju većem od 150, ali ono što je najstrašnije u ovoj priči nije samo broj. Najstrašnije je to što su devojke godinama nestajale pred očima svih. Odlazile su iz siromašnih sela misleći da ih čeka posao, dok su porodice verovale da su konačno dobile šansu za bolji život. A onda bi završile iza zatvorenih vrata koja se za njih više nisu otvarala. Dobrodošli na dosija Baba Jaga. Ovo je priča o 4 sestre koje su od tuđe bede napravile posao, od posla mrežu, a od mreže jednu od najmračnijih kriminalnih priča u istoriji Meksika. Ovo je priča o Las Poquianchis. Pre nego što će ih čitav Meksiko upoznati, a potom i zapamtiti po najstrašnijim nedelima, sestre Gonzales Valenzuela bile su samo devojčice iz siromašne disfunkcionalne porodice. Pod njihovim krovom vladala su pravila koja su više ličila na surovu kaznenu ekspediciju nego na roditeljsko vaspitanje. Njihov otac, Isidro Torres, bio je lokalni policajac. Porodica je disala po njegovim zabranama, po njegovom rasporedu i njegovom duboko poremećenom shvatanju časti. Sve to znači da za njegove kćeri nije bilo ni trunke slobode. Nisu smele da se šminkaju, nisu smele da izlaze kako su želele. Druženje sa mladićima bilo je najstrože zabranjeno, kao i bilo kakvo ponašanje karakteristično za druge devojke njihovih godina. Ono što je za njihove vršnjakinja bilo obično bezbrižno odrastanje, za sestre Gonzales bilo je nešto što se krilo, brutalno kažnjavalo i u korenu gušilo. Isidro nije bio otac koji je pregovarao, on je bio tiranin koji je naređivao. A u toj mračnoj i hladnoj kući devojčice su, na najteži mogući način, vrlo rano naučile jednu veoma opasnu i važnu lekciju. Onaj ko ima vlast ima apsolutno pravo da određuje šta je dozvoljeno, šta je neoprostiv greh, ko sme da govori, a ko mora doveka da ćuti. Ta trauma iz detinjstva postaće mračni temelj za zla koja će tek uslediti. Najstarija među sestrama bila je Delfina Gonzales Valenzuela, rođena 1912. Ona nije bila samo najstarija, ona je kasnije postala apsolutna glava porodice, žena oko koje se okupljao sav prljav posao, krvav novac i užasan strah. Nakon nje na svet je došla Maria del Carmen 1918. Potom Maria Lucia 1920. i na posledku 1924. najmlađa Maria de Jesus. Njihovo detinjstvo nije bilo obeleženo samo vojničkom disciplinom, bilo je obeleženo ekstremnim siromaštvom, konstantnim strahom i porodičnim lomovima koji su im rano oduzeli bilo kakve iluzije da će im život nešto pokloniti na tacni. Splet nesrećnih okolnosti ili pre mračna priroda njihovog oca dovela je do prelomnog trenutka. Kada je Isidro 30. godina prošlog veka u jednom nasilnom sukobu ubio čoveka, porodica je preko noći morala da napusti dotadašnji život. Beg od zakona doveo ih je u San Francisco del Rincon, u državi Guanajuato. Da bi se skrili od zakona, čitava porodica je promenila ime u Gonzales. Međutim, taj egzodus nije otvorio vrata boljem životu. Samo ih je prebacio iz jedne oskudice u drugu, iz jednog straha u još veću neizvesnost. Kada su stigle u San Francisco del Rincon, sestre nisu imale ništa od onoga što čoveku daje sigurnost. Porodica je nosila teret očevog bekstva, novca nije bilo dovoljno, a pred njima nije stajao nikakav pristojan put kojim bi mogle lako da izađu iz siromaštva. Zbog toga su prvo ušle u svet kantina i malih lokala, u kojima se služilo piće, okupljali muškarci i završavali poslovi o kojima se preko dana nije govorilo.
Delfina i Carmen su u tom svetu počele da rade, a potom i da same vode lokale. Nakon smrti roditelja, sestre su došle do skromnog nasledstva i upravo taj novac iskoristile su da svoj položaj u noćnom svetu pretvore u nešto ozbiljnije. Prvi veći posao vezivao se za El Salto, gde su otvorile lokal koji je već nosio sve elemente onoga što će potom postati njihova mreža. Dakle, alkohol, mušterije, žene, dugove i zaštitu. No, taj posao nije dugo ostao miran i neprimećen. Nakon jedne pucnjave lokal je zatvoren, a sestre su morale da krenu iz početka. Ta nesreća sa pucnjavom ih doduše nije zaustavila, naprotiv, naučile su kako sistem funkcioniše i kako se opstaje kada posao stalno klizi između dozvoljenog i kriminalnog. Sredinom 50-ih njihova mreža počela je ozbiljnije da se širi. Pojavili su se lokali u Lagos de Morenu, San Francisco del Rinconu i Leonu, mesta koja su s polja mogla da izgledaju kao još jedna stanica noćnog života, a iznutra su postajala deo istog mehanizma. Dovesti devojku, zadužiti je, slomiti joj otpor i držati je dokle god donosi novac. Odmah da se razumemo, to nisu bili uglađeni barovi za pristojan svet, nego mesta na ivici zakona, gde je vlasnik morao da zna kome se plaća dozvola, kome se daje mito, kog policajca treba pustiti da pije bez računa i kada treba ćutati. U takvim mestima sestre su naučile da lokal ne opstaje samo zbog toga što ima mušterije, nego zbog toga što ima zaštitu. Najstarija sestra Delfina sa svojim oštrim umom tu je brže od ostalih shvatila da se najveći novac krije u potpunoj kontroli nad ljudskim životima. U samom početku sve je moglo da izgleda kao još jedan tragičan pokušaj siromašnih žena da prežive u surovom svetu koji im nije ostavio mnogo izbora. Ali ona tanka granica između pukog preživljavanja i beskrupuloznog iskorišćavanja počela je da se briše dok su sestre shvatile da se tuđa nesreća i tuđi očaj mogu veoma dobro pretvoriti u unosan posao. U početku su zarađivale od pića i od žena koje su radile uz njih, no vrlo brzo su shvatile da je piće samo jedan deo posla. Muškarci nisu dolazili isključivo zbog alkohola, dolazili su zbog devojaka. A kada su sestre Gonzales to shvatile, počele su da traže žene koje mogu da dovedu u svoje lokale. Najlakše su dolazile do siromašnih devojaka iz sela i malih mesta. Takvoj devojci nije trebalo obećati mnogo. Dovoljno je bilo reći da je u gradu čeka posao konobarice, sobarice ili kućne pomoćnice, da će imati smeštaj, hranu i platu. Mnoge od tih devojaka bile su gotovo deca, veoma često 14-godišnjakinje ili godinu dana starije, dovoljno mlade da poveruju odraslima koji im obećavaju posao, a dovoljno siromašne da nemaju luksuz sumnje. Neke od njih su naivno verovale da će raditi kao obične konobarice, druge kao kućne pomoćnice, a treće su želele bilo kakav izlaz, bilo kakvu nadu. A kada bi konačno stigle na prag sestara Gonzales sa svojim skromnim zavežljajima, shvatile bi surovu istinu, da izlaza za njih više neće biti. Tamo gde im je obećan pošten posao, čekao ih je zapravo dužnički ropski lanac. Klupko je počelo da se odmotava onog trenutka kada bi prešle prag. Najpre bi im naplatili troškove puta, a onda su se suočavale sa tim da će umesto da zarade, sve morati same da plate. Svaki obrok se računao, svaki komad nošene odeće se računao, ležaj na kom su spavale se računao. Svaka pa i najmanja sitnica koje bi dobile momentalno se pretvarala u vrtoglavu finansijsku obavezu koju nikada, ni u jednom scenariju, nisu mogle da otplate. Uostalom, taj dug nije ni postojao da bi ikada bio vraćen. On je bio pažljivo osmišljen instrument psihološke i fizičke torture, napravljen da ih drži vezane bolje od bilo kakvih okova. Iza teških vrata tih lokala one više nisu bile nečije ćerke, sestre ili radnice, postale su isključivo roba. Postale su meso koje je donosilo novac sve dok može da stoji na umornim nogama, dok bespogovorno sluša i što je najvažnije, dok ćuti. Tako se jedna na izgled obična porodična borba za izlazak iz siromaštva izopačila i pretvorila u monstruoznu kriminalnu mrežu koja se poput kancera širila kroz države Guanajuato i Jalisco.
Ono što je počelo kao puko nalaženje na margini zakona ubrzo je preraslo u dobro podmazan sistem odbrane, surove prisile, otmica, potpunog zatvaranja stotina žena koje nisu imale nikoga, niti kome da se obrate za pomoć. Jer najveća i najjezivija snaga sestara Gonzales nije ležala u njihovoj psihopatskoj brutalnosti. Njihovo glavno oružje bila je činjenica da su savršeno, do srži razumele pokvareni svet oko sebe. Znale su da se ovakvi mračni poslovi ne održavaju životu pukim strahom žrtava. Oni opstaju zahvaljujući zaštiti onih na vlasti. Ti bordeli smrti nisu radili zbog toga što ih niko nije video, već isključivo zato što je previše ljudi u policijskim uniformama i funkcionerskim foteljama imalo veoma dobar razlog da okrene glavu i ne pogleda previše pažljivo. Sama mašinerija zla koju su napravile sestre Gonzales radila je besprekorno. I da budemo potpuno jasni, njihov posao nije bio ugostiteljstvo, već surova trgovina ljudima i prostitucija. Devojke koje su mamile obećanjima o poštenom radu iza zatvorenih vrata pretvarane su u obično seksualno roblje. Njihov jedini zadatak bio je da iz noći u noć pod stalnom pretnjom i batinama uslužuju i po nekoliko desetina pijanih muškaraca. Prodavale su svoja tela kako bi otplatile izmišljene dugove sestrama, a ti dugovi su bili dizajnirani tako da nikada ne budu vraćeni. Međutim, da bi tolika mreža bordela opstala, sestrama nije bila dovoljna samo obmana. Njima je trebala gola fizička sila. Mreža straha tražila je dželate na terenu koji će obezbediti da se posao sa prostitucijom neometano odvija. Zato su oko sebe formirale neformalnu privatnu vojsku, muškarce koji su služili kao živi zid i konstantna pretnja. Jedan od najjezivijih aktera ove priče bio je Ermenehildo Zunjiga, u podzemlju poznat pod nadimkom kapetan Crni orao. On je morao da osigura da nijedna devojka ne pomisli na beg iz bordela, da brzo utiša svaku mušteriju koja bi pravila probleme i da zverski pretuče svaku ženu koja bi odbila da spava sa muškarcima. U svetu sestara Gonzales odbijanje mušterije nije bila neposlušnost, nego pobuna, a Zunjiga je bio čovek koji je takvu pobunu lomio, doslovno. Desna ruka i glavni egzekutor ovog carstva prostitucije bio je niko drugi do sin najstarije sestre Delfine, Ramon Torres, poznat kao El Tepo. Njegovo prisustvo je svakoj zarobljenoj ženi, ali i svakom neprijatelju slalo jasnu i zastrašujuću poruku. Sestre nisu samo podvladačice i makroji, one su organizovani kriminalni klan. Kako je vreme prolazilo, ovi bordeli su postali potpuno zatvoren sistem u kom se svaka ljudska slabost surovo kažnjavala. Ako bi recimo neka devojka obolela od veneričnih bolesti ili iscrpljenosti, posao u njoj nije video ljudsko biće kojemu možda treba lekar. Video je kvar na mašini, problem koji ugrožava profit. Ako bi pokušala da pobegne iz tog pakla, momentalno je postajala smrtna opasnost za celu mrežu i kao takva morala je da posluži kao jeziv primer ostalima. Ono što možda najviše užasava jeste njihov odnos prema trudnoći. S obzirom na prirodu posla, trudnoće su bile neizbežne, ali za gazdarice Gonzales trudna prostitutka bila je samo smetnja, neko ko više ne može da privlači muškarce i da donosi novaca košta. Zato, kada više nije mogla da donosi profit ili kada bi znala previše, jednostavno bi nestala, a onda bi bila zamenjena novim, mlađim licem. Sav taj užas imao je svoj apsolutni epicentar. Glavno imanje, poznato pod zlokobnim imenom Loma del Angel, odnosno Anđeosko brdo, vremenom je postalo slika onoga što su sestre zapravo bile. To je istovremeno bila i kuća, i masovni bordel, strogo čuvani zatvor i mesto gde se brisala svaka granica između profita i masovne grobnice. Oni malobrojni koji su preživeli opisivali su Lomu del Angel kao koncentracioni logor za seksualno roblje, skriven pod maskom privatnog ranča. Odatle se nije odlazilo bez dozvole, a ta dozvola se gotovo nikada nije dobijala za života. I godinama je krvavi novac nezaustavljivo tekao. Sestre su zarađivale milione podvodeći devojke, ali pre svega zarađivale su jer su savršeno kupovale tuđu tišinu. Mušterije u njihovim bordelima bili su svi,
vojnici, seoski obični ljudi, trgovci, ali i policajci, sudije i lokalni moćnici. Muškarci koji su preko dana glumili ugledne građane, a noću plaćali za tela otetih devojaka. I sistem je zapravo opstajao jer je bilo previše onih koji su trebali da štite zakon, a koji su zapravo bili mušterije. I taj zid ćutanja kao takav bio je čvršći od svake tamničke brave. Međutim, 1963. godine taj neprobojni zid počeo je da puca. Ne zbog stotina uništenih života mladih devojaka koje su podvođene i ubijane, za njih nikada nije bilo brige. Zid je počeo da se ruši zbog bahatosti čoveka iz same porodice. Ramon El Tepo Torres, verovatno ohrabren godinama potpune nekažnjivosti, ušao je u direktan sukob sa policajcima iz mesta Lagos de Moreno. Ono što je počelo kao rasprava brzo se pretvorilo u krvavi oružani obračun. Meci su poleteli u jednom od lokala, a kada se dim razišao, El Tepo je ležao mrtav. Za Delfinu Gonzalez to je bio direktan udarac na njenu imperiju i na nju samu. Zaslepljena besom i željom za krvnom osvetom, Delfina je izdala naređenje kapetanu Crnom orlu da osvetu izvrši najhitnije moguće, što je on i učinio. Nakon toga, u Delfininoj glavi svaka granica, ako ju je i bilo, potpuno je zbrisana. Ako je mogla da naredi ubistvo policajca i da ostane na slobodi, da se posao nastavi, onda je zaista mogla da poveruje da joj niko ne može ništa. Ali, upravo tada sistem je počeo da puca. I nije pukao zbog toga što se neki od moćnika pokajao, nije pukao zato što su mušterije progovorile, nije pukao ni zbog toga što je policija odjednom odlučila da radi svoj posao i da vidi ono što je godinama bilo pred njima. Pukao je zato što je jedna od zatočenih žena uspela da izađe živa. Bila je to Catalina Ortega. Catalina je bila samo jedna od desetina žena zatočenih u paklu imanja Loma del Angel. Nije imala kapiju kroz koju bi mogla da izađe, niti policajca kome je mogla mirno da se obrati i zatraži pomoć. Sve oko nje bilo je pažljivo dizajnirano tako da ona za svog života ostane unutra. Ipak, jedne noći njen očaj je nadjačao njen strah. Uspela je da pronađe mali otvor u zidu, veoma uski klaustrofobični prolaz. Sa tim saznanjem, Catalina je donela odluku da je ostanak na imanju neuporedivo opasniji od samog pokušaja bekstva. Provukla se kroz taj prolaz u noć, savršeno znajući da će je, ukoliko je lovci pronađu pre nego što stigne do nekog bezbednog mesta, vratiti u isti sistem seksualnog ropstva iz kog je upravo pobegla, a da će kazna pritom biti više nego surova. Zunjiga i ljudi koji su radili za sestre istog trenutka su krenuli u potrebu. Za njih Catalina nije bila samo odbegla prostitutka, bila je smrtna opasnost, hodajući dokaz. Znala je tačno gde su žene držane, ko ih je čuvao, kako su na silu zaduživane, ko od uglednih ljudi dolazi u bordele i najvažnije, znala je šta biva sa devojkama koje više ne mogu da rade. Ako bi slučajno živa stigla do nekoga ko bi bio voljan da je sasluša, priča o sestrama Gonzalez prestala bi da bude samo mračna lokalna glasina i postao bi ozbiljan krivični predmet. No na njihovu žalost zakasnili su. Catalina je nekako uspela da se domogne svoje majke, a potom su zajedno otišle pravo u Leon, u državi Guanajuato, da zvanično prijave ono što se godinama događalo iza zatvorenih vrata. I bio je to trenutak koji je promenio sve. Upravo tu ogolila se sva trulež sveta u kom su sestre živele. Policija odavno nije bila udaljen posmatrač u celoj priči. Ljudi iz lokalnih službi vrlo dobro su znali za njihove bordele. Neki su ih redovno posećivali i ulazili kao mušterije, neki su ih štitili, a neki su jednostavno okretali glavu. Verovatno zbog toga što imaju decu. Ipak, Catalinino svedočenje bilo je previše precizno, optužbe previše mračne i užasne da bi se slučaj samo gurnuo u fioku. Ovoga puta, pod pritiskom dokaza, izdat je zvaničan nalog za pretres imanja i hapšenje. 14. januara 1964. godine naoružana policija upala je na imanje Loma del Angel.
Prizor koji su tamo zatekli nije ličio na običan bordel, niti na još jedan od mnogih ilegalnih lokala kakvih je u tom delu sveta bilo na pretek. Iza teških zidina imanja zatekli su žene koje su bile zaključane, fizički iscrpljene, izgladnjivane i psihički potpuno slomljene. Te žene nisu morale mnogo da objašnjavaju kroz kakav su pakao prošle. Njihova tela i sam prostor koji je odisao smrću govorili su umjesto njih. A onda je usledio trenutak koji će promeniti meksičku istoriju. Kada je policija počela da ih ispituje, žene nisu pokazivale samo na katance i vrata kroz koja mesecima nisu smele da izađu. Pokazivale su prstima na zemlju, na određene delove dvorišta, na naizgled obična mesta na koja apsolutno niko s polja ne bi obratio pažnju. Tamo gde je za druge bila samo utabana zemlja, površina, preživele su tačno znale šta se nalazi ispod. U tom trenutku policija je konačno shvatila zastrašujuću istinu. Loma del Angel nije bila samo mesto na kom su žene otimane i prisiljavane na prostituciju, bila je i mesto na kom su žene zauvek nestajale. Dok su uhapšene sestre Gonzales hladnokrvno i bez trunke kajanja posmatrale scenu, njihov lični šofer dobio je naređenje od policije da uzme lopatu i počne da kopa. Ono što je godinama bilo duboko skriveno pod teškim slojem zemlje, straha i lokalne korupcije, počelo je da izlazi na površinu. Pronađeni su prvi posmrtni ostaci i istraga je tog istog trena počela da otkriva horor čije su razmere bile daleko veće od onoga što je meksička javnost u tom trenutku uopšte mogla i da zamisli. Što se tiče ukupnog broja žrtava, brojke će se razlikovati od izvora do izvora, ali već nakon prvih iskopavanja bilo je potpuno jasno da se tu ne radi o jednom izolovanom zločinu u afektu, niti o nekoliko slučajeva. Radilo se o pravoj industriji smrti, o čitavom sistemu u kom su mlade devojke planski dovođene, porobljavane, zlostavljane, a potom i uklanjane iz života kao običan otpad kada bi obolele, zatrudnele ili postale teret po posao. Već u prvim danima slučaj se vezivao za desetine pronađenih ostataka, a veoma brzo govorilo se o više od 90 žrtava. Kada je to dospelo u javnost, slučaj je odmah dobio razmere nezapamćenog nacionalnog skandala. Zbog toga je hapšenje i svako dalje sprovođenje sestara Gonzales moralo da se sprovede pod izuzetno jakim oružanim obezbeđenjem. Vest o grobnicama se širila munjevito, a bes naroda rastao je i sata u sat. Porodice nestalih devojaka, besne komšije i običan narod koji je tek tada shvatao kakvo je monstruozno zlo godinama postojalo u njihovoj neposrednoj blizini. Okupljali su se oko zatvora i suda u želji za krvlju, za linčom. Sestre više nisu bile samo uhapšene podvodačice. U očima gnevne javnosti one su za svega nekoliko dana postale pravo živo lice svega onoga što se u tom društvu godinama trpelo, tajno plaćalo i prikrivalo. Najpre su uz veoma jake mere prebačene u zatvor u San Francisco del Rinconu, ali je upravnicima veoma brzo postalo jasno da one tamo nisu bezbedne i da novo jutro dočekati neće. Razjarena gomila tražila je surovu osvetu, a lokalna vlast više nije ni pokušavala da iskontroliše samo krivični predmet, nego i stravičan narodni bes. Zbog toga su sestre Gonzales podhitno, pod okriljem noći, premeštene u zatvor u Irapuatu, znatno dalje od mase koja je bila spremna da smrtnu presudu donese pre suda. Da napomenemo, Marija Luisa nije uhapšena istog trenutka sa svojim sestrama. Kada je videla šta se događa, kako se slučaj širi kroz medije i koliko je gnev javnosti postao opasan, otišla je u policijsku stanicu u samom Mexico Cityu. Pokušala je da odigra poslednju kartu, da se predstavi kao neko ko nije imao punu kontrolu nad onim što se događalo i da se na taj način skloni od besa koji je zahvatio njenu porodicu. No, za taj potez i tu kartu bilo je prekasno. Kada se ubrzo pod pratnjom pridružila sestrama u Irapuatu i njoj su stavljene lisice na ruke. Kada je slučaj stigao do sudnice, više nije bio samo krivični postupak protiv nekoliko žena koje su vodile bordele. Postao je nacionalni spektakl.
U javnosti se već širila slika imanja, zaključanih žena, raskopane zemlje i porodica koje su godinama tražile ćerke za koje im je neko govorio da su dobro i da su otišle svojim putem. Sve ono što je do tada živelo u polumraku lokalnih dogovora, potplaćenih službenika i noćnih mušterija, sada je moralo da se izgovori naglas. U sudnici su se pojavljivale žene koje su nekada bile zarobljene u njihovim lokalima, a te žene nisu govorile samo o poslu, dugovima i zatvorenim vratima, nego o čitavom sistemu poniženja u kom je čovek prvo gubio slobodu, potom ime, a na kraju i nadu da će mu iko poverovati. Optužbe protiv sestara Gonzales bile su i više nego teške. Otmice, iznuda, prisila, nasilje, ubistva, prikrivanje tragova i korupcija ljudi koji su morali da zaustave taj posao. Ono što je posebno razbesnelo javnost bilo je saznanje da se oko sestara nije nalazila samo njihova porodica i nekoliko batinaša, nego i mreža lokalnih službenika, policajaca i mušterija koji su godinama upražnjavali njihove usluge. Delfina, Maria Luisa i Maria de Jesus sedele su pred sudom kao žene koje su konačno izvedene iz prostora u kom su same određivale pravila. Četvrta sestra, Carmen, nije bila među njima. Ona je umrla ranije, pre no što će slučaj eksplodirati u javnosti, ali njena uloga u prvim godinama posla nije nestala iz priče. Bila je deo početka, deo onih ranih lokala, računa i dugova, deo sistema koji će potom prerasti u nešto mnogo veće i užasnije. Što se samog suđenja tiče, bilo je kratko, burno i veoma napeto. Sudnica je tih dana postala prostor u kom su se prvi put licem u lice našle žene koje su godinama ćutale i žene koje su ih držale pod kontrolom. Optužene su vređale svedokinje. Svedokinje su ih gledale kao osobe koje su im uzele sve, i godine i tela i živote, a sud je pokušavao da uredi haos koji je odavno prevazišao običan krivični predmet. Na kraju, Delfina González Valenzuela i Maria de Jesus González Valenzuela osuđene su na po 40 godina zatvora, što je tada bila najviša kazna koje su mogle da dobiju. Maria Luisa prošla je sa manjom kaznom, 27 godina zatvora. Osuđeni su i saučesnici, ljudi koji su čuvali lokale, sprovodili naređenja i pomagali da sistem opstane. Time je država pokušala da stavi tačku na slučaj koji je već postao mnogo veći od 3 osuđene žene, jer kazna sestrama nije mogla da odgovori na najvažnije pitanje. Koliko je ljudi moralo da zna, koliko ljudi je moralo da koristi, štiti ili ignoriše taj posao da bi on trajao toliko dugo. Zatvor za njih nije bio miran kraj. Delfina, žena koja je godinama uterivala strah drugima, sada je i sama živela u strahu da će je neko ubiti iza rešetaka. Njena smrt je došla, ali nekoliko godina kasnije, u okolnostima koje će i same postati deo mračne legende o ovom slučaju. Maria Luisa umrla je mnogo godina kasnije u zatvoru u Irapuatu, zaboravljena i usamljena, daleko od moći koju je nekada imala u lokalima gde su druge žene zavisile od nje. Maria de Jesus, najmlađa sestra, jedina je na kraju dočekala slobodu, nakon što je puštena na uslovnu slobodu. Nakon izlaska iz zatvora nestala je iz javnosti, kao poslednji živi ostatak porodice čije ime već postalo simbol užasa. Preminula je 1990. godine. Za sam kraj, slučaj Las Poquianchis nije nestao sa njihovim presudama. Naprotiv, tek tada je počeo drugi život ove priče. U Meksiku su njihova imena postala mnogo više od sudskog predmeta. Postala su kao opomena, mit, tabloidna noćna mora i dokaz koliko duboko može da truli sistem u kom se siromaštvo, ženska ranjivost, policijska zaštita i korupcija, kao i lokalna korupcija, spoje u jedan isti posao. Tek godinama kasnije, kada bi se govorilo o trgovini ženama, o devojkama koje nestaju pod izgovorom posla, o lokalima koje svi znaju, a niko ne dira, ime Las Poquianchis vraćalo se kao rana koja nikada zapravo nije zarasla. Priča je nastavila da živi i kroz kulturu. Godine 1976. snimljen je film Las Poquianchis, koji je slučaj vratio pred publiku, ne samo kao priču o zločinu, nego kao sliku društva koje je dozvolilo da takav zločin traje.
Godinu dana potom objavljen je i roman Las Muertas, koji je bio inspirisan ovim slučajem, a u kome užas nije prikazan samo kroz sestre, nego kroz čitav pokvareni svet oko njih. Jer najlakše je za državu da donesu presudu i kažu da su sestre Gonzales bile čudovišta. Međutim, mnogo je teže priznati da nisu bile jedine i da same nisu mogle opstati toliko dugo. Zbog toga, ova priča nije samo o Meksiku i o sestrama koje su napravile kriminalni klan. Ovo je priča o svima nama i o tome kako se zlo ne formira uvek tajno i duboko pod zemljom, daleko od očiju. Nekada se ono gradi tu pred nama, pred očima grada, u lokalima u koje ljudi ulaze svake večeri, uz muziku, alkohol, novac i osmeh onih koji znaju da im niko neće postaviti pravo pitanje. A kada je istina konačno isplivala na površinu, najstrašnije nije samo ono što je pronađeno iza zidova, nego činjenica da su ti zidovi godinama stajali u sred sveta koji se pravio da ne zna ništa.